ole hei tun huna hian gilakutta atanga local wang kan pastor tluang te a komna hun toite kan hmang don ani chi vaile putlang te chi baile so ba chu nami tiem nuam khop mai he thleng tu anim bo sai na tha mun ma le heng lai vel jong jong po hi program pokal tluang alom om kan ti khop mai ro rel in khom te a boy thakem boy thla la ve kan mi ten man son ve zela ro rel te pokan thiam ve to khop mai ma son ro pui ta kan muning ka sia lo bom ka ti alom ome in kom na hun chatak min pe kan lom me cha e treu don ya le hei tun huna hian rai gada pastor pusom manian kan lo lang duna zona tlem te kan han zot don ani pusom chi baile enge hei athleng tu bial tu pastor ni na angin I ha leang te kan ringa in bo sai na te enge min han share ta che bial tu pastor ni na angin amasa in JPM voi thumna mangtu zong zong te chibai kan buk chewa in khom pui lian hi kan voi khat donna ani a kan thlenna ani a chuba ka chuanin kan in khom pui nga na hi ra la tangin kan missionary te le kan thok tu ten kan vil ani a chu kan harsat na lian tak mai nia kan missionary te hi kilometer som ni te aya tamjok te aya tamjok om te po ani a chu tiang chuanin chuna zanin zan ha po soi lovin ta tangin helai huna hianin an ron natlang ani a tin kan bial lama kan kaushan dang te po he in khom pui hi an phur hle maya kan voi khat don na ni na angin khodang atang te po in le kaushan dang te po in min ron puya an ron riat luk ta chu tiang chuanin kan tran hauna kan ha hauna he tiang in khom pui hlot ling takhi kan dong thei ani kan lom hle mai ole dun huna hian kan feel ta kan how tu pa ber putlang te nian kan lo ding duna in kom na hun toite kan nei don ani ama saberin putlang te chi baile sapa chu nami tie nuam ko bai sei phak bi alamani hei buban national atangin thui tak mai motor ron khalai ron kal bang ai chawem chaw lo hei tui chu 2 kilometer zaruk don kan han chuanga amaro chu amuna kan mi te thane moi ta le an lim her mu hian ke ma pui kadam vek ani zelana kalong khop mai alo mami ani le hei JPM han in bat sai na ko nga te sum le pai ang zong te le kan fir pung hwa pang zong ten a har sa em ya hei JPM hi apang ayang takpo ni lawin kan mi ten ro rel na te ang lo sia thiam thei dan le kan ko kalpung an sia thiam thei nan ba ka kan feel hi za ba wangin kanin sha thamang lowa etia ti kho mi kan chak le towa ai thum na kan han ne ya tin he lam simili guda area chon tu ne voi khatna alo ni ya kong te po la thama how tak ang reng ko pa chuti la chuan ko san ho kanani mu ko ma kan lim mel le ela ya ko san ma so na mel am hian sung le pa ya ko thian zara lalpan kong min hon saka kan be sei lem lo kan la sian lo lem lo te po he JP ma tan chan pui na te kan donga suwang choti ko san ho yan thiang kinan ko pa hei ela ten tili guda ko san po hi ko san lian an ni lowa ma se thei to tak nuan chuani chuwang chuan hei lo ting tang kan mang theya sung le pai an au tak deu ma se a in chi rom lo khopin ka sia ro pui hle mai ani le kan in khom pui mu dan sim in khom te ro rel te enge irin a in kan chang chang e I be se a in kan chang hei kan mi te hi bik takin helai orisa chuan nam hnuai hnung adivasi kan han ti te an ni tlang puya tribal nam hiam angreng tak an nia chuti lai ro chuan an Christian na hian an ngel ngete maya ro re na le heng thil te chu Mizoram atanga ngai to chuan kan tiang diak in an la tilawa amaro chu an thuoi melte ko san zel ma ta na an thanem ngai na te lo langa heng ro re na le thila te po hian in aram mi te an lungoi pui thei tur le an comfort tur ring ruwa om tel boka Mizoram Presbyterian ko san din kan tum lawa Orissa Presbyterian ko san din kan tuma wangin an mil to le antana thaber turang ngai te kan han kal pu ro re na te po abig lu tu bang lawin he kan han hu hawin ro kan rela
heng te in chirom lo atha thokhat viawin ka sia alom om hle mai hei kan sha tangin putluang te hi tun in khom puya hian kan thu pui soi tu tur pathian chi ti thu pui soi tu tur ania e thu soi na hun thatak du sakna kan hlan okay po ka lo me kom na hun thatak min pe kan lo me me pomoi chi bai le lo chi bai le nge soba no mi ti em e nuam kan ti khop mai tun tum chu a ko ran lam helamin bo sai na thaboka tin district danga tagin ko ran mi le sa tan ron kal thra a tin program mana nuama mi le sa kan fel fa ya a lu kan ti nuam kan ti e alom om le hei tun na hian Bhubaneswar tanga local wang kan senior missionary le media lama kan convener ni bok pubola kom na hun toite kan lo mangang pubol chi bai le chi bai le nge soba te chu i expect anga ni em thai ti em kan joint pastorate meeting hi avoi thumna orisa mission field hian kan mang ve meka voinia kan in khom pui hi apui ting le ka ria eram thal fira phung sang sang ate kan lo om ve to a voinia hetia JPM avoi thumna kan nei kan in khom te ba ka kan ro re in khom kha apui ting le ka ria ka lom khop mai alom omi ani le hei media lampang angjong ten enge in buat saina a tha em oh hey orisa mission field hian avoi khatna tan i media cell hi official in asiam vea chuta chon hei media cell a kan member te hi in fakom hle in ka ria hei abik tak point cameraman te le hetiang anchor je tak tak kana nei te hi pathian mal somla ni ka ria in chunga polom thu ka saye alom omi keni po kan lo me ole hei kabula hian gilak kutta lama tanga kan kaushan shwai tu te zinga mi pura ji fa kan hmuwa tuna kom na hun toite kan lo mangang agya namaskar namaskar ji madam soba pai kete jono gilak kutta mondoli ru asucho ସଭା ପାଇଁ ଗିଲାଗତା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ 11-12 ଜଣ ଏମିତି ହବ ତ ସଠିକ ତ କହିପାରେ 10 ଜଣ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ 10 ଜଣ ଆସିଛୁ kete bele ponchilo ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରଲୁ ଗିଲାଗତାରେ ସକାଳେ 6ଟା ଅଧେ ବେଳେ ବାହାରଲୁ ଅଡବାରେ 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅଡବା ଠାରୁ ଆମେ ଅଡବାରୁ 9ଟା को 5 मिनट थिला में बाहरलु आउ तेंतुलगुड़ा पहुंचला बेलू 7टा अधे 8टा थिला धन्यवाद बेसी हालिया हेबो केते दूररू सभा JPM सभा पाए केते लोको आसीथि बरु आमे विशेष धन्यवाद ओके आउ JPM सभा केमती लगिला JPM सभा बहुत भल लागिला आउ डेकोरेशन सबो सुंदर ना नै डेकोरेशन आउ जो हमर 3टी जो 2टी JPM सभा अपेक्षा एटा डेकोरेशन बहुत भलो अछि धन्यवाद समय देथि बरु धन्यवाद वेना यान हे ओरिसा मिशन फील्ड ता प्रेस्बिटेरियन कौशन kan lu theina ta na sul lo sutu Reverend Zakaria Maji kan bula hiana oma komna hun toite kan lo nei donani agya सर्व प्रथमे जीशु ख्रिस्टन को नामरे नमस्कार नमस्कार बोलो छो हाँ भल अच्छे JPM सभा केमती लगिला बोलो लगिला ना नाइ भल लागिला ठीक अछि कोठीरु आछो गजपति डिस्ट्रिक्ट रो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को आसी धन्यवाद अजी अल्प समय देथि बरु तुमको आमे धन्यवाद दिए आउ वर्तमान तुमरो बयस जानु छ ना नाइ मो बयस मोर पिता माता भलरे रखे नांते मो प्राय जानि पार नाही प्राय 70 पाका पाके थियो मोर धन्यवाद से समय रे तुमरो माँ बापा अंके नामो बोलो रे तारीख जन्मो तारीख न रखी थी बरु जानी परिला नाइ नुहे ओके ठीक अछि आउ सेवा करिबाकू बेसी परिश्रम अपनो सेवा करिबाकू बेसी परिश्रम बेसी वर्ष सेवा समय रे गत वर्ष रे आउ गला समय रे कोनो असुविधा समस्तों को पाए से विषय कोई बार अछि ना मन को असुविधा 2025 रे आमे किताड़ामुरी गलु सेठी टिके झमला करले
82 ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ 82 ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଯାକ ଆମ କୁଇ ପ୍ରେସବିଟେରିଆନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏବେ ଆମର ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀଟା ପ୍ରାୟ 13-14 ଘର ସେ ଗାଁରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିତାଡାମ୍ବୁରେ Ola hei tun huna hian JPM Senior Secretary kal chhuak tur pure manian in kom na hun thatak mai kan nei thei don ra ma sa in purem chi bai le chi bai le kom puite chei mang nuam mi boy box sia kan mang nuam a boi pawh kan buai a ma se buai na tha ania nuam kan ti khop mai pia kin chung nen pon lam nen khan bil ka pangai thin box ya tero nia kan in dai lo deu hlek nen ti tur tam duang reng khop mai ani le hei ten tuli guda khwa hi khote re te nya hei in engzat nge le kaushan member te hi engzat nge nimin shil thengem nia te tilu guda hi lian lutuk lova chuti na kalai na kho jong jong hi kan ko sanan la ni chia lo deu boka tuna hian pui ting dan zo kim kan tia hi somriat borvel an ni karinga apuya noi chuan za somnga borvel kan ni alo mame ani le hei khom pui thleng tur hian in voi engzat nge in hnatlana engtin nge hnathlang te hi nang ma ni bial atang chau te nge bial pon lama tang te pon ron tran pui hnathlang ron kal ten omem ni thil zau the le tatlang han ti shima hi chuan voi abial ang chuan voi ni kan tatlanga khotlang ang hian a ming chuan voi thum vel kan tatlanga amai ro chu soita kan khan ten tuli guda hi khobira omania khoto perania chungani awang chuan enge ni kan la chaktok lo khop maya chunga chuan thil ti kho maharan hataka kan han chuwa ve po hian eng tak tak timang lo hian chutiang vel chuan kan oma ya hatlang sum sum hi chuan he JPM pual hi chuan aming chuan voi nga chuan hatlang ve alo mame ani le hei soi ang khan ten tuli guda kaushan hi hei han tlang sang dewa le om huna ten om chil lo boka wang hian han hatlang tur han kal khom te pona bik takin missionary te nyang chu petrol te le hetiang ang kalvel na te po hi haw tak le in kan ringa hetiang te hi engtin nge in han ti mani sen so in ti mai zel nge nia chan pui na te omem chan pui na han ti chuan ai buat sai na hi chuan a om lova ke mani hlan vel a hi chuan a om ang agin tian kan khosa kalvel na pe chu ke mani kan in tuwa impact tura hian kan ngai lo topa din bial kan bial din munala chawang reng boka bial na tang te pu han ti ve bok maila ele in tur chu po satello ele in tur te hi chu voi di khatte chu kan ti ve theya chumi ba ka chu akhal man te hi chu bai sei tura kan ngai lo sum suma yang vel chu kan tin munani ro pui le mai in than hem ngai na ani le hei aram mi te hi kan sia enge namwang an nia han natlan ni khwanga te he khom puya te po ke ni mi zo te churil ru man ho kan ni ta khatia anga te khan enge han natlan ni khwa koina chumi chu tiang ti han tia ti zo lo ang chi te le ron kal mi alo te khatiang chi te kha abik takin hemi khomi pui te atang hian a boy tha kem min han shil sak ei hi kan boy na ber le kan na sot lo na ber ania ei heng lai te kan bunga kan decoration jong jong te hi atam jok chu mi pai na kan ti ania khatanga hian rin turanom lova ti top mayang ko san soi tu te chu kan nei ve bok na tianga badi ku jala han ti tur chuan kan du dan te loi nang lo de bok nen kan bei sei sang lem lova tin na tan ni po hian nemin zo ang khan ron kal lo thak thak te pon ne ya khati zonga chuan ko san soi tu te po an mangang ve khop maya yang te khani a buai tha ka tin kan soi zau zo chu ka soi tong khan ten tuli guda hi hela chuan khobir ber ania chong moi lo ni lo sele nge mo zonga chuan khochang kang lo ber te po ni na chele lo oma tun kan khom pui po hi kan ha lel ang ain kan hak lel thiam lo ka ti don nge ni kan hak lel lut ka ti don JPM chan mani te khan kan puri tuk wang te po dinga basarin an suak ko ka thom ko par kan nei don an ti maya tivel khan na lam ai ma chuan a khom pui don thim thima khan thalela chu kan pur em na kha kan ma thwa alang lu tuk lo ro chu kan min ti boy zuala kan tang ve sia mani to ka he bial dang te phak lo ni ka kan lau ve kan thei to kan suwa ve hau bo kan in hau na sa kan ngam tak te la ka chuan tin soi tong khan hei thok tu kem te kan nia
a ha po kan ha ni zep lo wa chuan in ha don ti kha sha jeng maya hei enge ni missionary te in tam lo chung in han hoi velila pandal te le erong bol na hei decoration te po ni se le biak in chunga te po tui in tur ang chi te botola tui thiang nim tak mai in han chop thapa hileng kim mai hei ready sa thapin in lo da kha tiang hi ruang man na eng tin in han siam dan tiang tui in charge ti te tiang in siam em ni eng tin nge thil reng reng hi fel fai taka an han om thap thap thei dan ama sabera chuan hei pathian mal som na ka ti lo thei lo wa i soyang khan hela e chuan thok tu tlem te kan nia chamlo hanin sem maila ti kop ngai khop ka nia e tin helai chu kan ramani lo mai pialama kan mi te atlem zo kom na ni vain thil chin chang he kan thelo khop maya chunga chuan a hun taka pathian aron che kan ti lo thei lo wa soyang khan na tlan te po kan thul lek lek khopin thok tu min pui turan om lo wa amai ro chu hei voin nia chuan ke ni point dik tak chuan kan be sei phak aya tha in hei stage te po man tlom zok si in ti khan alo om zel khalo nia pathian ha tho kan ti lo thei lo ke ni ina ra gana pastor biala thok tu te hen hetiang hi i kan ngai tu chuak phalo kan ngai tu na po om phalo voin nia hian kan be sei phak a ro puin aya ro puin tu na kan thil mu song song hi stage kan ti te pandal kan ti te heng song song hi kan be sei aya ro pui kan mu kan ti lo thei lo ni hei hi pathian ho liao liao ania chu ti ruale ro chuan mo phur na te chu kan in pe ve boka kan mo phur na po kan hlen tha thokata kan mo phur na kan hlen mai pialama pathian na tho wagin voin din hun hi kan thleng kan ti lo thei lo ni ro pui hle mailal panin du na te in thorim na te sha mala som chau kan ti mayang chu tero voina inkom na hun thatak min pe a biak in chung lama nen pon lama nen i boy hle chung in kan lom ma i kal lezel na tora du sak na kan hlan che ke ko kolom lu tu ke here we are with one of our pastor from Adava, Pastor John. Pastor John, how are you? Yes, I'm fine. How is Sabah? It was wonderful and it is very good. How many persons can come from your pastorate? From Odoba Pastorate, we all together we came all total along with missionaries, 60, along with Chalako, Pracharako, delegates, and even major missionaries, all including 60 members. We arrived at Tentuliguda. Okay, thank you. Then how did you come? Yeah, we came by bus. We have one bus transportation. 2 buses we hired. Along with Gilakuta Pastorate and Odoba Pastorate, we had 2 buses. So we came by bus. From Odoba, we started around 10 and we reached here around 6. How is your experience? It is really very nice on the traveling in different places. Like we travel Gajapati, then Raigada district, and nearly we are close with the Raigada, the Koraput district also. We have seen big mountains and colorful mountains also. It is very nice. Yeah. Okay, thank you for giving us your time. Enjoy your time. Thank you. So much. Ole hei tun huna hian Orissa Mission Field bulmin lo tran pui tu kan missionary senior Dr. KC kom na hun kan nei thedo na kan lom hle maya masa in pu KC chibaile chibaile enge soba chu nwami tiem nuam ka ti khup me he soba hi kan hak lela habigin kan biel ina kan thenwei khan na turania kan in puat saina sa ti la kan thian ten in buat saina sa tin helai muna hun kan an mang thei tur kan mi te muwa heti taka tam kan ko ran kan mission hoya ko ran tam tak me hetia kan pung khom tur hi kan hak lela pathian minga mi te local khom tur hi kan hak lela ni alom ome ani le hei enge soba hi enge I hmu dan ro relin khom te le in khom shim te I be se ya pha em kan mi te mason na engtin nge I hmu dan hei chini in soitai la at pakhat na chuan be se pha em ti don ang khan thil hi fel fai taka kan ti don anga kan ngai to chuan be se chu phalowa chan chu kan mi te hen ro rel hrim po hen la hre thiam lowa kan in zirtir chop zel chawan yatin mason na tur tam tak kan he tu na po ni na taka chuan ro rel in khom na palai te mo phur na te palai engzat nge om tur tiang chi te kha kan mi te hen la po phalowa ni
tin palai ro rel om je hi bial level ania ma joint pastorate level a poni se kan mi the nan la se thiam lo chata amai ro chu kong le lama chon chu ala rei lo wa hi JPM po voi thum na chawania tin kan mi te hi Orissa Presbyterian ko than po hi kumin hi kum som na chawania chumi anga kan chu ero chuan voin thenga kan mason na hi chu athai mem ka te chu ti ro le ro chuan ti tur kan nga abigin thok tu ten mani ko than en ko thewa Presbyterian ko than kalphung le kan ro rel dan in khai diet te kan sil theina turatan mo phunai ro chu kan nga hle mai kan du sakna kan han hlan che ni kan lom e ke po kalom lu tu ke lalpan Odisha Mission Field Media Cell te mal som je ro se Hello Agya, how are you? Yeah, I'm fine, thank you. How is Sabah? Soba is so wonderful. We are having so many fun here, and also God's blessings we receiving here. How's the climate here? Is it too cold? Can you sleep last night? Yeah, it is a little bit cold, but we slept last night peacefully. Okay, very good. And how many persons can come from Bhubaneswar? From Bhubaneswar, we have come from 16 people. Okay, that's great. How did you come? We came by bus. Okay, that's Government great. bus, Did you enjoy riding bus? Yes, so many, so we enjoy. Okay. Thank you for giving us time. Okay, okay. Eat a lot, enjoy your time. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye.